ako nekoj misli, ako nekoj ne zna, da mu kažeme so glasanje to za Gordana Siljanovska, faktički glasate za tret mandat na Georgije Ivanov. Ime to je drugo, polot je drug, politikite se isti. Ako do godina na tije izbori nekoj saka da glasa za Hristijan Mickorski, da znajete neka u stvari ke glasa za Nikola Grujevski. Ime to je drugo, politikite se isti. Znajeme što beše u tije 10-11 godini na Grujevizmu, u kojoj nije site što sme bile so poinako politički stav, ne postojevme. Da ne dozvolime da se vratime nazad po mračnom minutu, koja nemaše život za najgolem delo od nas. Edini način ova država da prosperira, edini način je da stane delo od Evropa, ali prvo doma, da bide sloboda, demokratija i podobar životni standard. To go nudi samo ova politička opcija koja je pod redem broj 3. Vi znajete neka 2014. godina. Beše isti od broj. Togaž bevme moralni pobednici, zašto režim od njeni dozvoli da pobedime. Ova godina i na 21. ovoj mesec i na 5. maj, zajedno sa vašата masovna narodna i građanska podrška, očekujem da budeme realni pobednici i Makedonija da je vodime napred site zajedno.